aho kuri okugenda kwa George baza kutuma umwe na bumwe tutatungashije abakuru nkogu kuhabura government no kushyira munonga constitutionalism ninga nkutushendo kukwata mu constitution yeitu nke ibyo byo butegeke ibi turimo Kanyamba akaba arikiriza omu system memwe itarabaganisamwe abantu kubaganisamwe abantu akaba nawe aryo mu byabo ababere batarakunda za party zo kutanyagura mwensi konka ari democracy integeka y'abantu bona yaba iyo kubakwatanisa etali iyo kugira ngo dictatorship kijamu nko mutegeki akakunda power munonga akena ngo agikozese at the expense atabandize yayi abategeki abandi ningashi parliament ningashi ba elders nabwo echo okugenda kwa Kanyihamba cyahine kintu cyango icyaturugaho n'umuco w'ibirarahabura ataratina kati twine mu bizibu turyo mu bizibu bingi birakwata ha constitutionalism kuchimire kwebemberwa n'umushije wabiralimuka kagamba ate ikigwire ikigwire nabwo echo twamuferwa kandi buzimazima ruhanga amuze kurungi.